Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Saya memang tak sangka yang tak sangka, bukan klise tak sangka, sangat tak sangka. Saya bertanya juga tadi, boleh ke saya balik, tapi jawapan-jawapan yang saya terima adalah how maknanya kalau boleh mereka nak saya stay, tapi kalau nak balik mereka faham. Jadi kita pilih jawapan yang terakhir itu, iaitu pulang. Dan anak dan suami nunggu di rumah, jadi kita pun of course ambil keputusan untuk pulang. Dan sebenarnya saya tukar baju di hotel yang lain. Jadi bila dapat panggilan, kenapa nak balik, ini kena stay, saya pun terkejut sebenarnya kenapa kena stay. Tapi saya bila dah kena marah, kena jerit tu, saya macam tak apalah, saya ambil keputusan untuk datang kembali ke sini. Tapi saya dah bagi tahu mereka yang saya dah tukar baju, and they said it's okay, at least nak kena tengok anugerah yang last tu lah. So saya macam okay lah, datang jalan jam pula dekat traffic light ni. So saya decided untuk keluar daripada kereta dan berlari daripada Menara TH ke sini. Sebab tu lah mungkin tengok saya bengah-bengah tu, sebenarnya satu tak sangka, satu lagi penat. Sebenarnya penat berlari. Dan itulah kronologi keadaan tadi. This is the reason why saya kalau boleh, sebenarnya ini kemenangan peminat-peminat saya, and they deserve to see me cantik-cantik kan. Tapi mohon maaf sebenarnya sebab langsung tak sangka. Ya, Alhamdulillah. Bila saya dengar tadi itu 100 lebih juta tu, saya speechless lah, lagi double triple sesak nafas tadi, sebab macam biar betul. So dalam kepala saya tu that's why I said jangan underestimate the power of your fans. You know, when they love you so much, this is what I get hadiah daripada peminat-peminat saya. Tapi sebenarnya mereka harus tahu ini sebenarnya anugerah mereka yang betul-betul semua setiap tahun. That's why saya cakap setiap tahun mereka, Masya Allah, tanpa lelah percaya dengan saya. Kadang-kadang bila kita ada satu momen kita rasa macam dah give up, atau kita rasa macam tak apalah, mungkin tahun ni tak ada rezeki, but they always say that kali ni jangan give up, kita kena cuba. So saya belajar banyak daripada peminat saya untuk stay strong, sentiasa memperjuangkan apa yang saya ada, yang Allah bagi ni. So happy lah, tak sangka 100 something juta tu, Masya Allah. Untuk